Thank you very much. I would like to apologize for the delay. Murakoze cyane. Mbanje kubasaba imbabazi kubw'ubukererwe bwatewe nuko twateguye ikiganiro cyacu mu Cyongereza. As far multilingualism is concerned and being Kandi kubera ko twubahiriza indimi nyinshi ndetse tukaba turi igihugu gikoresha Igifaransa, twahisemo gukoresha Igifaransa kugira ngo buri wese harimo n'abaturage ba Komorosi basobanukirwe neza ibyo turi gukora hano. people to understand what we are doing here. Alors bonjour. Mwaramutse neza abanyamakuru, madamu na banyakubahwa. Ni icyubahiro gikomeye kuvugana namwe uyu munsi nyiri perezida w'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye muri uku kwezi kwa Nyakanga 2026. Nishimiye kubagezaho gahunda y'imirimo y'inama y'umutekano muri uku kwezi kwa Nyakanga. Avant d'en exposer les grandes lignes, Mbere yo kuba yibagezaho mu buryo burambuye, munyemerere mvuga amagambo make mu izina ry'igihugu cyanjye. la République démocratique du Congo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yishimiye cyane kuyobora inama y'umutekano mu gihe iri mu bagize iyo nama batowe. Ubuyobozi bufite igisobanuro cyihariye ku gihugu cyanjye kuko bubaye ubwa mbere nyuma y'imyaka hafi 30 kuva manda yacu ya mbere yarangira mu 1991. 91. Nous abordons donc Twakiriye inshingano twicishije bugufi kandi tuyifata nk'inshingano ikomeye. Tuzi neza iby'amahanga ategereje ku nama y'umutekano muri iki gihe. Amahoro n'umutekano mpuzamahanga bihanganye n'ibibazo byinshi kandi bikomeye. face à des défis multiples et complexes. Depuis son entrée au Conseil, la République démocratique du Congo Kuva Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba umunyamuryango w'inama y'umutekano, yakomeje gutanga umusanzu mwiza mu bikorwa byayo binyuze mu guteza imbere ibiganiro, gushishikariza ubwumvikane no guteza imbere ibikorwa bishingiye ku mahame n'intego z'amasezerano y'umuryango w'abibumbye. tout au long de Mu gihe cyose tuzaba tuyoboye inama, tuzayobora ibikorwa byayo mu buryo butabogamye, bugaragara kuri bose, bukora neza kandi burimo bose. Tunashimangira ubufatanye hagati y'abagize inama ndetse turanaharanira ko ikomeza gutanga ibisubizo ku bibazo byihutirwa ihura nabyo. aux défis urgents auxquels il est confronté. Notre objectif est de Intego yacu ni ugufasha inama kugira ngo ibiganiro bifite ireme no kugera ku myanzuro ifatika igamije kubungabunga amahoro n'umutekano mpuzamahanga hakurikijwe amasezerano y'umuryango w'abibumbye. Permettez-moi donc à présent None rero reka mbagezeho gahunda y'imirimo y'ukwezi kwa Nyakanga emejwe n'inama kuri iki gitondo. alors je vais vous le présenter Ngiye kwibagezaho icyumweru ku kindi. pour la semaine Muri iki cyumweru turimo, usibye iyemezwa ryabaye muri iki gitondo, nta bindi bikorwa byinshi bihari uretse inama izatangazwa itariki ya 2 Nyakanga. Zashyirwa muri gahunda ariko ntiyari iri muri gahunda yatanzwe muri iki gitondo. ça sera publié dans le programme mais ça ne peut pas Mu cyumweru cyo kuwa gatandatu kugeza kuwa 10 Nyakanga. alors la semaine du 6 au 10 juillet le 7 juillet le conseil recevra un Kuwa exposé 7 Nyakanga inama y'umutekano izakira raporo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku kibazo cya Sudani. le 8 juillet Kuwa 8 Nyakanga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izategura ibiganiro rusange byo ku rwego rwo hejuru ku nsanganyamatsiko igira iti abagore, amahoro n'umutekano, byibanda ku nsanganyamatsiko igira iti kubahiriza isezerano ry'amategeko mpuzamahanga ku barokotse ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryabereye mu ntambara. cette réunion sera présidée par la première ministre de la République démocratique du Congo Iyi nama izayoborwa na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Nyakubahwa Judith Suminwa Turuka. la troisième semaine c'est-à-dire Mu cyumweru cya gatatu kuwa 13 kugeza kuwa 17 Nyakanga. le 13 juillet Kuwa 13 Nyakanga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu izina ryayo izatumiza inama yo ku rwego rwo hejuru hakurikijwe uburyo bwa ALIA ku nsanganyamatsiko igira iti gusesengura icyuho kiri mu mategeko agenga umutungo kamere n'amahoro, ishingiro n'icyerekezo. nous examinerons les lacunes Tuzasesengura ibitagenda neza mu rwego mpuzamahanga bihuza umutungo kamere n'amahoro. Tunashakishe ibisubizo byafasha gushyiraho amategeko arushijeho guhuza no gukora neza. Inyandiko isobanura inama yamaze gusakazwa. à cette
Le 14 juillet, ku wa 14 Nyakanga hateganyijwe umwanya wo kwemeza icyemezo kijyanye n'umwanzuro wa 24-22 ku kibazo cy'inyanja itukura, nyuma yaho hazakurikira raporo n'ibiganiro ku biro bya UNO. résolution 27-22 concernant la mer Rouge. Ça sera suivi d'un exposé et des consultations sur l'UNOWAS. Le 15 ku juillet, wa 15 Nyakanga le Conseil inama izakira raporo ndetse inagirana ibiganiro ku kibazo cya Colombia. le 16 juillet, ku wa 16 Nyakanga inama izajya ibiganiro ku kibazo cya Libani hakurikijwe umwanzuro 1701 ndetse no ku ngabo z'umuryango w'abibumbye zishingiye kubungabunga amahoro muri Chypre UNFICYP. pour la 4e semaine, qui va Mu cyumweru cya kane kuva kwa 20 kugeza kwa 24 Nyakanga. tiendra un exposé Ku wa 20 Nyakanga inama izakira raporo ndetse inajyana ibiganiro ku kibazo cya Haiti. Kuri wa 21 Nyakanga inama izakira raporo n'ibiganiro ku kibazo cya Syria hibandwa ku iterambere rya politike n'ubutabazi. le 22 juillet, Ku wa 22 Nyakanga hazaba igikorwa cyacu nyamukuru un débat aricyo kiganiro rusange cyo ku rwego rwo hejuru ku nsanganyamatsiko igira iti gouvernance de imiyoborere y'umutungo kamere nk'ishingiro ry'amahoro, umutekano n'iterambere mu kubungabunga amahoro n'umutekano mpuzamahanga. cette réunion sera présidée Iyi nama izayoborwa na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. la République démocratique Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibona ko gukomeza gukoresha umutungo kamere nk'intandaro y'amakimbirane bituma iki kiganiro kiba gikenewe kandi kije igihe gikwiye. nous espérons que ce débat Twizeye ko kizashishikariza ibihugu bigize umuryango w'abibumbye gushaka uburyo bufatika bwo guteza imbere imiyoborere iboneye kandi iboneye mu mutungo kamere kugira ngo ugire uruhare mu mahoro, umutekano n'iterambere rirambye. nous invitons chaque Turahamagara intumwa zose kuzitabira iyi nama ku rwego rwo hejuru rushoboka. le 27 juillet Ku wa 23 Nyakanga hazaba ikiganiro rusange ku kubungabunga amahoro n'umutekano mpuzamahanga kibanda ku gukemura amakimbirane mu mahoro hakurikijwe umwanzuro wa 2788. Iyi ni inama iteganwa n'amategeko. pour la semaine, la 5e semaine du Mu cyumweru cya gatanu kuva ku wa 27 kugeza ku wa 31 Nyakanga. Ku wa 28 Nyakanga inama izajyana ibiganiro rusange ku burasirazuba bwo hagati. réservé pour l'éventuelle adoption de la résolution 2745 relative au régime de sanctions concernant la République centrafricaine. Ku wa 29 Nyakanga hateganyijwe umwanya wo kwemeza umwanzuro wa 2745 ujyanye n'ibihano bireba Repubulika ya Centrafrica bikurikiranwe n'ibiganiro ku kigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe diplomasi gukumira amakimbirane muri Aziya yo hagati. Ku wa 31 Nyakanga ubuyobozi bw'inama buzayobora inama ya buri kwezi yo gusuzuma ibikorwa guhera saa 9 z'amanywa. Programme de travail tel que Usibye inama ziri muri gahunda yemejwe muri iki gitondo, inama y'umutekano izakomeza kuba yiteguye gusubiza kandi ku bindi bibazo bishobora kuvuka muri uku kwezi. circonstances l'exigent. Mu gihe bizaba bibaye ngombwa ubuyobozi buzatumiza izindi nama hakurikijwe amategeko agenga inama y'umutekano kandi bukaganisha inama n'abanyamuryango bayo. Processus de sélection du secrétaire Uko mubizi igikorwa cyo gutoranya umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye nacyo kiri mu nshingano zacu nk'ubuyobozi bw'inama y'umutekano muri uku kwezi kwa Nyakanga kandi ishobora kugira ingaruka muri iyi gahunda y'imiryango y'abibumbye. comme toujours. Nous comptons Nk'uko bisanzwe twizeye umwuka w'ubufatanye n'ubwitange bwa buri wese kugira ngo inama ibashe gusubiza vuba kandi neza ku bibazo bishya bishobora kugira ingaruka ku mahoro n'umutekano mpuzamahanga. Ndashimira byimazeyo ubunyamabanga bw'umuryango w'abibumbye cyane cyane ishami rishinzwe ibikorwa by'inama y'umutekano ku bw'umwuga wabwo ubwitange n'inkunga y'agaciro bwaduhaye mu gutegura ubuyobozi bwacu. Twishimiye gukomeza ubwo bufatanye bwa hafi mu gihe cyose cy'ukwezi kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuyobora inama y'umutekano n'icyubahiro gikomeye kandi n'inshingano iremereye.
twiyemeje kuyobora imirimo y'inama mu buryo butabogamye bugaragara kuri bose kandi twubahiriza amasezerano y'umuryango w'abibumbye, turateza imbere ibiganiro, ubufatanye ndetse no kugera ku musaruro ugaragara ugamije amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Twishimiye kandi gukorana bya hafi n'ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye, imiryango yo mu turere ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mu kuyobora imirimo y'inama muri uku kwezi kwa Nyakanga 2026. Murakoze. Ubu noneho nditeguye gusubiza ibibazo mwamufite. Je me tiens maintenant à votre disposition pour des questions éventuelles.